أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Si kungaran wallah ama saling gagaw ama kalimuon. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hei mga manusia, kalak niyo sukad na niyo aso inadeng kanunya na puun kuada maginawa Aisa. Gu inad niya na puun rekanian so karumanian. Gumiarembed puun sa duo to sa mga mama amadakal gu mga bubay. Na kalak niyo swallah, aso gi ikanu makapupang niya sa sabo perkanian. Gu kalak niyo uban niyo matupad sa mga katutungan naya. Mataan aswallana tata patutunggu ang kanunian. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Nabgenyo ko mga wataa ilos sa mga tamukiran. Gudiniyup simbia ko maratas sumapia. Gudiniu pagarabas sa mga tamukira na mirakes ku mga tamukyo. Mata anaya askanian na miyabelo yadu sa amala. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Naamay kaikuan niyo ubakanu di makapaginuntulan ku mga wataa ilo. Na pangaruma kanu kumapiar kanu ku mga bubay sa dua. Udi na telo, udi na pat na diniu pelawani. Naamay kaikuan niyo ubakanu di makapaginuntulan. Nasa kataw, udi na sumanga sandiliyo. Giyutumani marani adinyu kapakaaniaya. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Nabgenyo ko mga bubay sa mga betang kira na pamumagaya na miya pento. Na amay kamapia sa ginawayra na kapakakuan yuron. Na parulian niyo sa mapia ada amargenun. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Na diniyong bagan ko mga lalong sa mga tamukiran rekano. Aso bieloy kano wala atitan dinganon. Gupagperan yu siranon, gupakan ditaran yu siranon. Guterwan yu kiran suka terwa mapia. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Na tepengin yu sa mga wataa ilo taman sa upabila airaw siran ko kapangaruma. Na ukilain yu siran sa kabilang ataw. Nabgen yu kiran sa mga tamukiran. Gudini yu perulia sa kapamagula, gu kapamakot sa kalak sa kapakalairan. Nasa tawa kapantaga na kawasa ko mga wali. Nagenggenan niya na ginawa niyan ko tamu ko ilo. Gu sa tawa kapantaga na kasisikutan. Na paruliron sa supanta gugalabekian. Na upabila aibagay niyo kiran sa mga tamukiran. Na pakisaksi niyo siran. Kaswalla na makatataruto pa pag-iitong. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Adna kipan tagu mga mama ko kaya ganatan umbala alo kas gusto mga dedeseg. Gu adna kipan tagu mga babay ko kaya ganatan umbala alok sa gusto mga dedeseg. Ko kaito iyan udi na madakal. Kipan taga madidiyang ka. Wa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Naupabila makadarpa ko kapambagi-bagi sa mga tunganay, gusto mga ilo, gusto mga miskin. Na begini siranon, guterwan yu kiran so katerwa mapia. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Nakalakno siran wad na kaganatan nirang ko orianiran na mga muryatawa mga lalamak kaip kawaniran siran. Nakalakniran swallah guturu siran sa katerwa matitu. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mataan na susira na pagirab niran sa mga tamu ko mga wata ilo sa kapanalimbut. Na ayad na kairabira na katagu ko mga tiyaniran na apoy. Gumakasulsiran din ko kadag. Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hazzil unthayayn. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Isusugurkan o Allah sa iko mga wata iyo abagyan o isa mamaso lagi duki pantagu dua bebay na amay kasiran na mga bebay. Adua udi na kalawanan sudua na bagyan niran sudua ko telu bagi ko miniganatian na amay kasakataw na bagyan yan sumidia ko tamok na bagyan umbala alok siyan rako umani isa kiran so ikanum bagi ko miniganatian amay kaadnawata iyan na amay kadaawata iyan gukapang warisis kanyan umbala alok siyan na bagyan o ina iyan so ikatelu bagi na amay kaad na mga pagarin yan na bagyan o ina iyan so ikanum bagi ko oryan o wasya taiptenan yan o to o di na bayadan. So mga loksiyo gusto mga wata iyo na dingyo katawan o antawa akirani maranir kanwa makanggayaguna. Kapirae lapuun ko Allah mataanas wala na tatapa matauwa maungangan. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
na bagian niyo sumidia ku tamu ku kiagenatan mga karuman niyo mga bubay, amay kada watairan. Na amay kaadna watairan na bagian niyo su ikapat bagi ku kiagenatan nirang ku orian wasiat, aiptenan niran uto udi na bayadan. Na bagian niran su ikapat bagi ku minigenatiyo, amay kada wataiyo, na amay kaadna wataiyo. Na bagian niran su ikawalu bagi ku minigenatiyo ku orian wasiat aiptenan niyo skanian udi na bayadan. Na amay kaadna mama apeng warisan ada eloksian guda wataian. Udi na bubay na adna pagarinia na mama udi na pagaria bubay. Na bagian umani isakiran su ikan membagi. Na amay kasiran na madakla di giyuto. Na makatumpu-tumpuk siran ko ikatelu bagi ko orian wasya taiptenan yan skanian udi na bayadan. Sadi makamurala wasya tapuun ko Allah naswalla na matauwa matigir. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Giutumani mga taman wallah, nasa din sa munot ko Allah gususuguyan, na pekasulnian ko mga surga apu pemangundas ko kababaan yan so mga lawasay kakal seranon, na giutuman so untong amala. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب Nasa din sa sorang niyan so Allah gususuguyan gulumupas ko mga tamanian. Napakasulod niyan ko naraka sa kakalundin. Guad na bagyan niya na siksa apa kahina. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Nasusira na masubukiran sukasina apad ko mga karumaniyo. Napakisaksiin niyo siran sa pata pederkano. Na amay kakasaksian siran. Na kalabusuan niyo siran ko mga walay taman sa rautan sirano kapatay. Udi na senggayan sirano Allah sa ukitas halakaw. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Nasu dua katawa makasuguk siran sa kasina apederkano. Naringas sa ani siran. Nautubat siran nagusiran piya-piya. Nagnekini siran. Mataan aswallah na tatapa pepenarima ko taubat ama kalimuun. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Aya buat taubat matatang kedkuala akah terimaan yanon nasor ko sira nagiiran manggulaw las sumarata. Sabab ku dikatao, orian yan napsembut siran taubat. Nasiran man napakataubatan siran wallah. Kaswalla na matauwa maungangan. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Nada taubat ketarima arko sira nagiiran manggulaw las sumangararata. Taman sa amay kamiyak karaniku isakiran sokapatay. Na teruunian, amataan asakan nami taubat ako imanto.
guda atau bata ketarima ku sirana pematay ko kakakapiriran, kasiran man na piti gerana misiran sa siksa amali pedes. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Hei sumia maratiaya, dirkanu kepakai suka pangwarisin niyo ku mga bebay sa tegel. Na dinyo siran pagrena ko kapaki pengaruh mairan. Sabab ko kakuan niyo ko sabaad ko minibigay niyo kirana betang. Inunta o makasuguk siran sa pakasisingaya mapayag. Gupaki pagugan na pakanukiran ko ada tamapia. Na amay ka ikagwa diyo siran na tigirkano. Kaad na ikagwa diyo syay. At tagwan walas kanian sa mapia amadakal. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Naamay ka kabaya iyo so kisambi isa akaruma ko derpao isa akaruma. Guad na minibigay niyo ko isa kirana tamu ka madakala betang. Na di kanurun kuwa sa may tubo. Ati kuwa kanurun sa kapangan niyaya gudu sa mapayag. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Na anda manaya ikakuwa nirun na sabnaramya pamakayo sabadar kanu sa sabad. Gumia kakuasiran rekanu sa diyan di mailot. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Na diniyo pengaruma sumia pangaruma umanga ama iyo ko mga bubay. Inunta swanda nga miyaipos. Kamataan ya amia beloya pakasisingay gurarangit gumia karata-rata aukit. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Kiara merkano suka pangarumaan iyo ko mga ina iyo, gusto mga wata iyo, gusto mga bebay niyo, gusto mga bebay o ama iyo, gusto mga pagari o ina iyo, gusto mga wata o pagari a mama, gusto mga wata o pagari a bebay, gusto mga ina iyo asumya pa kasosokanwiran, gusto mga bebay niyo kususuan, gusto mga ina o mga karuman niyo, gusto mga pataliluan niyo aso pagwiyag niyo. Apuun ko mga karuman niyo aso kiasulda niyo siran. Nauda niyo siran kasuldi na daadusan niyo ron. Gusto miya pangaruma o mga wata iyo aso titu niyo mga wata. Gusto kapakan duayaan niyo kumagari. Inuntaswan dengan miyaipos. Mataan aswalla na tatapamana piya makalimuon. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Gukiara merkanu suad na mga karumanian ko mga bubay, inunta sumiya ko paaro mga tanganiyo. Suguan nerkanu ya wallah, na piyakair kanu susala kauro, kaaniyo ron mimbebenug su mga tamukiyo. Sa titu kanwa pemanga rumah, kena aba kanup sisina, nasa din sa sewitan yukiran, na begani yukiran su mga mahariran na miya pento. Na ada adusan yu kupirila iyan yus kanian, ko orianu kia pento iran, mataan aswalla na tatapa mata o amaw ngangan. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Nasa din sa di pagkabaw kanu sa kakawasaan, ami pangarumanian ko mga pipiya atawa miya maratiaya, nasi ipangaruma ko miya kepaaro mga tanganiwa mga uripaniwa miya maratiaya, naswalla nakatawanian suparatiaya niyo. Susabad kanu na puun ko sabad, na pamangaruma kanu kiran sa idinuwali kiran, gubagani kiran so mga mahariran si ikwada tamapia, ang mga patiis, ak na aba mga pasisina, gudi pemangwas sa mga bulayu kaku kasina, na amay ka mapangarumasiran, nagusiran makasuguk sa kasina, na itanakiran susabagi ko kasalaan o mga maradika ko siksa, giyutuman na si ikotawa inikalakihan sukasina apidirkano, nasukapentangyo itumurkano, naswalla na manapiya makalimuun. Yuridu Allahu liyubayyin lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Kabaya walla apuyag niyan rekanu guturuung kanunian ko mga okito sirana miyaw na aniyo. Gupika tau beteng kanunian. Kaswalla na mata uwa maungangan. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Wallahu yuridu an يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Naswalla na kabaya iya na pakataubateng kanunian, na kabaya usirana pangungunutaniran sa mga kabaya amakasilay kano sa kapakasilay amala. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Kabaya walla apakah kepang kanunian kainad sumanusia amalubay. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Hisumya maratiaya. Diniu pageraba sa mga tamukiyo kung dulun-dulunan niyo sa mukit sa diuntol. Inunta umabaloya kandaga nga pagayunan niyo. Gudinium bunuas sa mga ginawa niyo. Mataan aswalla na tatapamalar kanu ilimu.
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Nasa dinsang gulaw laro sa kapmalawane gukapanganiaya, napakasulod na midin kunaraka, kami abaluyuto ko Allah amalbud. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Amay kapakawatanan niyo sa mga alako inisapar kano, napukas namir kano sa mga iito ang mga dusa niyo, gupakasul namis kano kukisul na mapia. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Na dini pendingan-dingan naso kaya pakalebi wala ko sabad kano ko sabad. Adna bagian ng mga mama akipantag kuping galabukiran. Na adna bagian ng mga babae akipantag kuping galabukiran. Na pangni kano ko wala ko kakayaan yan. Mataanas wala na tatapasulangwan taman na katawan yan. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Na umani isa na biyeluyami ang mga waris kuminigana tumbala alok sa gusto mga dedeseg. Nasusira na miyabeles sa mga sapayo, na beganiyo kiran sukipan tagiran. Mataanas wala na mabubuloy ko lang wantama na saksi. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. So mga mama ipakatitan dinganan ko mga babay. Sabab ko kaya pakalabi wala ko sabad kiran ko sabad. Sabab ko kayang gestwairan ko mga tamukiran. Na aya mga bilang atawa babay na supupimangungunutan na kisisiap niran sa masulun supaya kisiap wala. Na su mga babay ay kawan niyo so karikoriran na pangtumain niyo siran. Gu awain niyo siran ko mga igaan. Gu denegan niyo siran na amay ka pangunutang kanwiran. Na dinisiran pembebenugi sa okita salakaw. Mataanas wala na tatapamapur walbiya mala. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Na amay ka ikawan niyo so di ka pagayon o kirumay, na sugukan o sa kukuman. Apad kutungan na yu mama, gukukuman apad kutungan na yu babay. Na o kabayairan so katatanor, napakapagayon ng siran o Allah, mataanas wala na tatapa matauwa makakakaipa. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Nasuwaswatan niyo so Allah gudin niyo penakutoon sa kaniyan samay tubu.
gu piya-piya inyo sumbala aloks sa tantua ka piya-piya gusto mga tunganay, gusto mga wata ilo, gusto mga miskin, gusto siringa na madasag, gusto siringa na mawatan, gusto inga pada ami pag-uubay, gusto giimlaya-laya ga makakikadiya tamiya kalang salalan, gusto miya kepaaro mga tanganiyo, mataanas wala na diniyang kebayaan sa tawa ay betadiyan na takabura masaliban tugen. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Siran na mga liligit guip suguiran ko mga manusia sukap ligit gupupagmaan iran so inibigay kiran wala ko kakawasaan yan. Napitigaran nami sudah pamaratiyaya sa siksa apakahina. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Gusiran na ipapamagayran sa mga tamukiran sa kapakilay-lain ko mga manusia, na diiran paparatian swalla gusto alungan na mauri, nasa din sa tawa mabaluy sa syaitan na ingapda iyan, na miya karata-rata ingapda. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Naanto na ipakakaid kirano piarati ayran swalagu swalungan na mauri. Gumia mamagay siran kuwiniriski kirano Allah. Natatapas wala na katawan yan siran. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Mataanas wala na da paganyayaan yan na timbang buo kulpong na umabaluya mapya na pagkatakapan yan sa kanyan. Gumbagaya puun ko hadapan yan sa balas salbiya mala. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Naanda manaya ikaswa amay kapakatindig nami sa umani pagtaw sa saksi. Gupakatindig namis kaya Muhammad kusira na ya asaksi. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Sa alungan uto na masingayo o sira na de pamaratiaya gumia manang kakorasol, auba sirambu kilagid kulupa, na de mapagmairan kwalla amyang gulawla. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Hey sumya maratiaya, diniyo penggulaw la aso sambayang ko kabebergiyo, taman sa diniyo katanudan subtero uniyo, guuba kanu madidinub, inunta uba kanu lumalayag taman sa di kanu makapigu, naukapan tagi kanu kekasakit,
udi na sisi salakawan, udi na miya kaum masuesar kanwa puun ku diemben, udi na mini perurada iyo so mga babay, guda amya to uni waig na tayamum kano sabute esote, na sapuan yuron so mga parasiyo gus so mga limaniyo, mata na swalla na tatapa mamaapen na manapi. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Bangkada kato kawi susira na piyamagan sa kipantag ku kitab, ay pupimasayran ko kadadagu kebayaan nira na mapukas kanu kulalan. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Naswalla ilbiya matao ko mga ridwe niyo, gumakata tarutup swalla apa narigan, gumakata tarutup swalla apa penabang. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Adna pedkusira na mga Yahudi ya pepemagalin niran so mga katero ko kipakaan tapanon, gugiiran teron, amia nagami gusyang kaami, na pamakinig ke da apamakinegun, sabutang ka sa pepekapuuner kami, gupaka sabuta kaming ka aka pamibid ku mga dilairan guka panutiak wagema, na upama kamataan na siran na ayapi tero iran, na miya nagami gu inunutan nami, gu pakinegeng ka, gu ilaya kaming ka, na mataan na ayakiran mapia gu aya untol, na ugaid na pimur ka ansiran wala sabab ko kiyang kiriran, kada mapaparati akiran na ruwar kumaito. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Hey piyamagan ko kitab, para tiyayaan niyo sa Quran na inituro nami, at umatanto ko kitab sisiir kano ko daami pankapanasa ko mga paras, at tenger nami ko mga talikudanian, udi na pumurkaan nami siran lagi dukiap murka ayami ko mimbabalo ya amo, kaaya betadu subuan wala na mapenggulaw la. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Mataan aswalla na dinian penapiin so kapakis sakutwiron, na penapiin yan so salakaw roo si ikutawa kabayaian, nasa tawa pakis sakutuan yan swalla na sabnaramya kambeel sa dusa albiya mala. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Bangkada kato kawi susira na pembeluwi nirana sutis so mga ginawairan, kena kaswalla isuti ko tawa kabayayan, na disiran kasalimbutan sa may tubo. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Pamimikiran ang kawan demanaya ikipegeng kubeniran ko Allah ko kabukag, na kesanaan din nutwa dusa amapayag. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
Bangkada katukawi susirana pia megen sakipantag ku kitab. Apa parat ya aliran sumanga berahelagu sutagut. Gugi iran teruun ku sirana de pamarat ya asirani lebih mia turu salalan. Adi susiranu tua mia marat ya. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Siran man supi murkaan siran wallah. Nasadun sa pemurkaan wallah. Nading kadun mituon sa makatabangun. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Upama kaad nakipantagiran ko kapaar, nasamaw to nada ibagayran ko mga manusia isen buo peso uuda kurma. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Inuiran dengkiin ko manusia so ini begikiran wallah ko kalbihan yan. Nasabnara ini begiyami ko muriya tau Ibrahim so kitab gusto ungangan. Gubiga nami siran sa kadat walbi mala. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. Nasu sabaad kiran na miyarat yayaun. Nasu sabaad kiran na inong kiriran skanian. Nakaangkusan sirano naraka jahannam absukya wakad. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Mataan na suda pamarat yaya ku mga ayatami. Napaka pagbung nami siran kuapoy. Na uman matutong sa mga kubaliran. Na sambiya nami kiran sa mga kubala sa lakaur kanian. Kaaniran ketaami susiksa. Mataan na swalla na tatapa mabegra maungangan. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Nasusira nami amaratiaya guping gelub kiran sa mga pipia. Napakasuld nami siran dun ko mga surga. Apo pumangundas ko kababaan yan sa mga lawasay. Akakal siranon sa dayon. Adna bagian niran ro'wa mga darudupa ang mga sote. Gupakasulud nami siran ko kasi sirungan at tatap. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Mataanas wala na isusuguyan rekano sukibganiyo ko mga sarig kukirkon. Naigira ako kumuniyos sa mga manusia, na kukumuniyos sa untol. Mataanas wala na saya na amapia sa ipipindaw niya narkanuto. Mataanas wala na tatapa pipikanaga pipikailay. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yesu miya maratiya. Unutin niyo sa Allah, unutin niyo sa Rasul. Gusububagan sa kapaar ko suwa na pedirkano. Na amay ka mga sasawal kano ko isa asyay. Nandudin niyo to ko kitab Allah gusto Rasul. Os kano napaparatiaan niyo sa Allah gusto alungan na mauri.
giutumani tomo gulbi mapia akebulusan. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Bangka dekatu kawi susirana ipendo wa irana mataana sirana piarati airan su ini turun nerka. Gusu ini turun kumiau na anka. Kabaya irana si isiran pupeki kokom ko tagut. Asab narai sugu kirana kaung kirai ranon. Nak kabaya o syaitana madedegin siran sak kadedege mawatan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa. Na igira api terukira na sungkanu si ko kitab ini turun wallah. Gusi ko rasul. Na may laing ka sumanga munapik at talikudeng kairan sa titua ka talikud. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Na anto na aya, aigira miya sugat sirana tiuba, sabab ko iniunaw mga lima irana dusa, na urian niya na pekaw masiran rekasa giisiran sepa, sa ibet ko Allah ka anta pami arwar ko ka piya-piyagu ka pagayo na yon. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Siran man sukatawan wallah susisi iku mga puso iran. Nada payang kakiran gupang tumaing kasiran. Guteruing kasiran see ko mga ginawairan sa katerwa tumutugatak. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Nada akia sugu amiku sugu inuntanaan kau nuti sa sabab sa idin wallah. Na upama ka mataan asiran buani ko kasalin butaniran so mga ginawairan. Namia kau masiran reka namiyang nisiran sa maap wallah. Bu ini pang nisiran sa maap rasul. Na mataan na ketuuniran so Allah aku penarima ko taubat ama kalimuun. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Nakna ka ibet ko kadnan ka kadisiran kebeloya mapaparatiaya. Taman sa disiran rekamaki kukum ko simuktiran. Urian yan ada magdairan ko mga ginawairan na sangka ko ini kukum ka. Gumbayurantang siran sa titua kambayurantang. Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adun به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Na upama umataanas kami na inipaliwata mikirana bunuan niyo sa mga ginawa niyo. Udi na awakan ko mga ingdiyo. Na daang gulaw lakirano narwar ko may tukiran. Na upama kamataan na siran na pinggulaw layran so ipapangetumakiran to. Na mataan na miya beloya mapia abagyan niran gutan tuwa iptek na uparatiaya iran. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. Naugi itu'y pinggulaw layran. Nabganami siran din pun ku hadapan nami sabelas salbiya mala. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Guturu nami siran din salala na matitu. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأولئك
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Nasa tawa unutan yan sa Allah gusto rasul. Nasiran mani pedusiran na ini kalimusiran wallah. Ang mga nabi gumia mangim benar gumanga syahid gumanga bilang ataw. Namia kapia siran mana bulayuka. Dhalikal fadlu min Allah. Dhalikal fadlu min Allah. Wa kafa Tuman suka pakalbiya puun ko Allah na makata tarutup swalla amatao. Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Hey sumia maratiaya, pagi sa inyo su ekteryo, nasurong kanu sa kaselumpok o di nasurong kanu sa kasemasama. Wa inna minkum laman layubatti'an فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Namataan adna pederkan wata watitu pepelumbat. Na umasugat kan watiuba na pteruunian. Asabnara ini kalimu aku Allah guni ada kukiran mapdemia kamasa. Wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulannaka an lam takun bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Na ibtu masugat kan walimu apun ku Allah. Nap terunian dina lagi du beda mi adun koltewa gusul tiana kang giginawae auba ko kiram bumi apd kamagun tunga ko saun tunga mala. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Napakin bunuai salalan ku Allah susirana pepesaan iran su kawyawiyag ku dunia ku akhirat. Kasadin sa makin bunuai salalan ku Allah. Naguma perang udina maka peges nam begenami din sekanian sabelas salbi mala. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijal والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Na ino kanu dipake pembunuai salalan ku Allah gusu kalindinga ku mga lulubay ku mga mama gusu mga bubay gusu mga wata asiran nagiiran teron kadna nami pakaawa kaming kasang kaiaingid at tangannya yasu tauron gusenggay kaming kasapuun ku hadapan kasapanarigan gusenggay kaming kasapuun ku hadapan kasapananabang. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Sosirana miya maratiaya nag-iisiran makim bunuay salalan ko Allah. Nasosirana de pamaratiaya nag-iisiran makim bunuay salalan ko tagut. Napakim bunuay kanu ko mga tabangaw syaitan. Mataan na sutipo o syaitan na batalian na malubay. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakat. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Bangka dekatu kawi susirana piterukiran. Ageng genanyo semanga berukanyo. Gupamayan degenyo sesambayang gubegenyo zakat. Na kagia ay paligot kiran sukam bunuay. Na samaw to na adna isakiran kasagurumpong ay ipkelekiran sumanga manusia. Lagi du kalak wala udina lawano na kalak. Gupiteru iran. Kadna nami inongkar kami peliugatan sukam bunuay. Inongkar kami da sendudin sa taali kamarani terwangka asu guna ku dunia na maito naso akhirati tumwa bagian utawa mianang gila gudi kanu kesalimbutan sama itubu. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Api anda kanu matagu na perau teng kanu o kapatay. Gu api matagu kanu kumanga kuta amanga pupuro. Na umasugot sirana mapia nap teruniran agi na pun ku hadapan wallah na umasugot sirana marata nap teruniran agi na pun ku hadapan ka teruangka apalaya pun ku hadapan wallah na anto na asirana ya apagtaw amargna kap kesabutiran kup kaulaulah. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Saden sami suga terka amapia na puun ku Allah. Gusaden sami suga terka amarata na puun ku ginawangka. Nasigu miskaya Muhammad ku mga manusia asugu. Na makata tarutup swalla asaksi. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Satawa unutan yan su rasul na sabnara kya unutan yan su Allah gusatawa tumalikud nakna bemiska syugu sumisiap kiran. ويقولون طاعا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Nagiran terun aka pangungunutan na igira amia kaliusiran puunku hadapan ka nam bebesagawe magentangan su isakiran ka sagurumpung sa salakaw ko giingka teron naswalla na pepekis surat yan sugiiran bebesagawe yan magentangan na depayang kakiran gusariging ka swalla ka kesanaan swalla asasarigan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Inwiran di pengdegda sa Quran. Aupama kami adna puunku hadapan usalakaw ku Allah. Namataan na makatuon siranun sa surang-surang nga madakal. وإذا جاءهم أمر من الأمن
أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Na igiraad na miya kataling umakira na miya swa akalilinta dudi na kalak na ipamalatayran sa kanyan. Na upiakan dudiran uto si eko rasul gu si eko makakekapaar ku suwa na pedikiran. Na mataan na katukawan uto osera na pupengdegu na puungkiran. Na udah sugagorkan wallagu sulimu iyan. Na kiyaunutan yudin su syaitan inuntas sumaitu. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Napakim bunway kasalalan ko Allah. Kada ipapaliw terka arwar sa ginawang kagupanguyating kasumya maratiaya na matatang kedeswalla na pagrenan yan subegru sirana de pamaratiaya kaswalla itantua mabegergu tantua peniksa. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Saden sa mangungugupan sa kapangungugupan na mapia na adnakipan tagiyenon. Gusaden sa mangungugupan sa kapangungugupan na marata na adna bagyan yanon. Natatapas wala na sulangwan taman na magagaganyan. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Na igira asyalam kanu sa isa assalam. Na salam kanu salawanon sa kapya. Udi na pakakaswayan yus kanian. Mataan na swalla na tatapasulang wantaman na may itong yan. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha. Swalla da atuhan inuntas kanian. Limudeng kanunian den seek walungan kiama ada asang kaamade dalemon na beedna makalawan ko Allah abnari kateru. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Na ino kanu kedua lumpok makapantag ku mga munapik. Aswalla na piato iyan siran sabab kuping gelebekiran. Banyu kebaya iya maturo iyo sutawa di degullah. Asadin sadedegnu Allah. Nading kadin mituun salalan. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Miyasi ngayo ira na uba kabu pagungkir. Sa lagi dukia ungkiriran. Na mabeluwi kanwam lagi-lagi. Na di kanukiran kuwa sa mga panarigan taman sa disiran tumugalin kulalan wallah. Na utalikod siran. Na pamiyagan niyo siran gupamunuan niyo siran api anda niyo siran matoon. Gudi kanukiran kuwa sa panarigan gutabanga. Inna alladhina yasiluna ila qawmin bainakum wa bainahum ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم
فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Inunta susirana magapas ku pagtawad na pasadiwa gusiran. Udi na miya kauma siran rekanu wa ini gagetu mangararbiran uba siran rekanu pakim bunuai. Udi na besiran pakim bunuai ku pagtawiran. Na ukabaya wallah na mataan nakapuki pangarasi yang kanuni yang kiran. Na makim bunuai siran rekanu din. Na uawat akan wirana di siran rekanu makim bunuai. Gu idulu niran rekanu sukalilintad. Na daa ini senggir kanu wallah aukit kiran ku kapakim bunuai. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Ketuun yudin na mga pedetawa kabaya iran nakapakasa sarigairan rekano. Gusu kapakasa sarigairan ku pagtawiran. Oman siran pakandudin ku kapanakuto na mapatos siranon. Naudikan wiran awata gudiran rekano idulun sukalilintad. Gudiran rekano renen sumanga berukan iran. Na pamiyagan yusiran gupamunuan yusiran sa sadin sakap keparwen yukiran. Kas kanuman nasing gaya namis kanukiran sa karina ama payag. وما كان لمؤمن أن يقاتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Nadema patut kumya maratiaya ibu pamunu samya ratiaya. Inunta u karibet nasa tawa maka bunuh samya ratiaya adem bebeeh. Na maka pemaradika sa isa ori penamya ratiaya. Gudia ta ibegai kutunganayu miya bunu. Inunta ubairanun sedkaan. Na amai kasumya bunu na pedkupag tawari duwiniu. Askanian na mapaparatiaya. Na maka pemaradika sumya munu sa isa aore penama paparatiaya. Na amai kasumya bunu na pedkupag tawad na pasadiwa gusiran. Na diet ay begay ko tunganay niyan. Gukap maradika sa isa aore penama paparatiaya. Nasa tawad matuunya na oripen. Nakapuasa sa dula na makatunduga duo to. Katuba tapuun ko Allah. Na tatapaswalla na matauwa maungangan. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Nasa tawa mamunu samya ratiaya apim bebeian. Na aya belas yan na sunaraga jahannam. Kakal ro'o. Gu kararangitan wallas kanian. Gu pemurkaan yan. Gu titiagaran yan sa siksa amala. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Hei sumya maratiaya. Igira alumia lakau kanu saralan ku Allah. Na pangamad kanu.
gudiniup terwa kota wa ini alaw niya narkanusus salam. Na aba ka mapaparatyaya sa tuntut iyo ko kaadilan ko kauyawiyag ko dunia. Kasi wala sumanga taba na madakal. Giyutumani miyam betad yu sa paganay na ini kalimukan wallah. Na pangamad kano mataanas wala na sugi inyong gulaw laan na kaipian. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Di magisan so kigegenek komya maratiaya ada mga ongniran. Gusumi perang salalan ko Allah amrak sumanga tamukiran agus sumanga ginawairan. Piyaka lebih wallah sumi perang amrak sumanga tamukiran agus sumanga ginawairan ko kigegenek sa pangkatan. Na umani isakiran na ini diyun wallah sumapia. Gupia kalbi wallah sumiyaman aguntaman ko kigegenek sa belas samala. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Mga pangkata na puundar kanian gumaapalimu na tatapas wallah na manapia makalimun. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Mataan na susirana binu sirano mga malaikat. Inaniyayairan so mga ginawairan. Na pitero mga malaikat. Aanto na imiyam betadiyo. Pitero iran. Aya betadame na mga lulubay si ikolupa. Pitero mga malaikat. Abada mabaluy sulupa wala amaulad kaang kanuron makatugalin. Nasiran man na ayad na derpairan na sunar ka jahannam. Nami kira-tarata akebulusan. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Tabiyo ko mga lulubay ko mga mama gusto mga babay gusto mga wata adisiran pagkagagamagantangan sa kapakaliwiran. Gudisiran pagkatoon salalan. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Nasiran man na matatang kedes wala na maapan yan siran kaaya betad wala na mamaap na manapi. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Nasa din sa tumugalin kulalan wallah na pagkatoon si ikulupa sa keupasa na madakal gudayaan. Nasa tawa lumiwa puun kawalay niya na tugalin ko Allah gususuguyan. Orian niya na rautan sa kanyan o kapatay. Na mataan na miyatang kedsubalas sa kanyan si ikwallah. Kaya betad wallah na manapya makalimuun. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Naigira amilayayag kanu si ikulupa. Na daadusan iyo ko kakasaran iyo ko sambayang amay ka ikuan iyo ubakanu kamarata iyo sirana de pamaratiaya. Mataan na suda pamaratiaya na miyabaluy sirana ridui niwa mapayag. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Naigira asisi ikakiran, nagung kasiran pergi mameko sambayang, na tindeg susalumpuk kiran sa pedekah, gu kekepetiran semanga gumaaniran, na amai ka makasudud siran, na kaden siran ko tali kudenio, na tali nguma susalumpuk kasalaka wada maka sembayang na sembayang siran sa pedekah, gu kekepetiran so ektiariran, gu semanga gumaaniran, miasinganeno siran ada pamaratiaya au benyubu keliwati semanga gumaanio, gu semanga kasang kapaniyo, na gubatang kanwiran sa kagubata makaisa, na deedusaniyo amay kakesakitan kano ko orano di na pekasakit kano ko kibetad niyo ko mga gumaan niyo, na kapitin niyo su ektiaryo, mataanas wala na pitigaran yan sudah pamaratiaya sa siksa apekaina. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Naigira amining gulalani sasambayang natatadmini swalla ko katitindig, gukao untod gusukai iga iyo, naigira aluminintad kano, na sampurnaan iyo sasambayang, mataan na sasambayang na miyabaluy kumiyamaratiyaya apaliuga tamipupuwak to. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Nadikanu perlu kesagi ikam bebenuga ko pagtao ridwenio. Kau maka tetalu gedem kano, nama taan nasiran nama kah tetalu gedem, sal lagi duka pakah tetalu gedemio, gu keerap iyo Allah sudi iran keerap, na ayah betadu Allah nama ta'wa maungangan. Inna anzalna ilaika alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah. ولا تكن للخائنين خصيما. Mataanas kami na inituro na mirkaya Muhammad su kitab miya kapayag ko benar. Kaan kami kukum ko mga manusia supaya kikenal kau Allah. Nauba ka mabaloy ang mananandig ko mamakadudurata. Wastaghfirillah inna Allah kana ghafurar rahima. Gupang ni kanu sa maaf wallah. Mataanas wala na aya betadiyan na manapia makalimuon. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Budi ka pakipipawala sa linding kusirana pendurat niran sa mga ginawairan. Mataanas wala na diniyang kebayaan sutawa aya betadiyan na makadudurata aberadusa. Yastakhfuna minan الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Pagmasiran ko mga manusia, na disiran pagma ko Allah, askan yan nakatawan yan sirang gunya giiran bebesagawiinan magentangan sudi pekaswata katero. Naswalla na tata pasugiran gulaulaan na katawanian. Ha antum haula'i jadaltum anhum
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Anas kan waena miyaki pupawala kanu salinding kiran si iko kawiyawiyak ku dunia. Na antawa unoni makapawal ko Allah salinding kiran ko alungan na kiyama. Beed na tawa kebelo ya kisariganiran. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Nasa tawa makanggulaw la sa maratao di na maaniayan niya na ginawa niyan. Oriyan niya namang nisa maap ko Allah. Na ketuunian su Allah amanap ya makalimuon. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. Nasa tawang gelebeg sa dusa. Na ayad nagiinyan ming gelebeg sa dusa na suginawa niyan. Katatapas wala na matauwa maungangan. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Nasa tawang gelebeg sa kasalaan o di na dusa. Oriyan yan na idiilian o toko di sala. Nasa benaramya kaawid sa tempo gudusa amapayag. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Nauda sugagawar ka wallagu salimu iyan. Na mataana piagengetano sa lumpuk kirana kan dedegairan reka. Na de akededegiran narwar ko mga ginawairan. Guda akibina sairan reka amay tubu. Na pia katurun reka wallah su kitab guso ungangan gu inindaw niya reka sudingka katawan. Kaaya betaduga gawar ka wallah na mala. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Da amapia amata tagu kumadakal ko bitiarairan. Inunta sa tawa sumiyugu sa kasedeka udina ada tamapia. Udina sukap tenura ko mga manusia. Nasa din sang gulaw laroo. Sa singanin ko mga kasuswat wallah. Nambaganami din sa balas sa mala. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Nasa din sa sorangan niyan so rasul ko oriano kaya payaguno turuan. Gukumedeg sa salakaw ko ukitumya maratiaya. Napakaantap namis kaniyang ko inantapanian. Gupakasuld namis kaniyang ko naraka jahannama mikerata-rata akebulusan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Mataanas wallah na dinyan penapiin suka paki sakutwiron. Na penapiin yan susala kauruo si ikutawa kabayaian. Nasa din sa tawa paki sakutuan yan wallah. Nasa benaram yadedeg sa kadedeg mawatan. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Dakup simba nirana salakaw ku wallah inunta na mga babaya berahela. Gudakup simba niran inunta na syaitan nagiimbinasa. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Pimurkaan sa kaniyan wallah.
na pitero yan, mataan na kuwakudin ko mga uripan ng kasakipan taga mapapento. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Gumataan kadadageng ko siran den gu igdiya kenden ko mga puso iran suribat. Gusuguong ko siran den na pamutulan niran den sa mga tangilaw mga ayam. Gusuguong ko siran den na pamagalin niran den sa mga kaadno Allah. Nasa din sa tawa ko aniyan sa syaitan na panariga na salakaw ko Allah. Nasab na ramyalugi sa kalugi mapayag. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Pembaganian siran sa pasad, gui penggedian ko mga puso iran suribat, nada ay pembagay kirana pasadu syaitan arwar salimpangan. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Siran man na derpairan sunara ka jahannam, guda aketuuniran na milideson. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Nasumya marat yaya guping gelub kiran sumanga pipia. Napakasuld na misiran din ko mga surga. Apa pemangundas ko kababaan yan so mga lawasay. Kakal siran roos sadayon. Diyan di wala adi pendurat. Nabaad na makalawan na benar ko Allah sa katero. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Kena abasi ko mga ungaya iyogu, kena abasi ko mga ungaya wadna kitabian. Kasadin sang gelebek samarata na imbadalon. Guda amatuon niya na salakaw ko wala panarigan gutabanga. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Nasa tawang gelebek ko mga pipia, mama udi na bebay, askanyan na mapaparatyaya, nasiran mani pumakasul ku surga, guda amasalimbut kira na isembu upsooda kurma. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Nabaad na tawa makalawan sa kapiyayokit ko kapag ginuntaw ko tawa ini selim butawan yan na ginawa niyan si Ikwalla. Askan yan na pipiya-piya. Gukidagyan sa okit o Ibrahim matumat taliyaduk ko benar. Na kinuwa wallah su Ibrahim abulayuka. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Narkwalla susisi ko mga langit agu susisi ko lupa. Kaaya betad wallah nakatawan yan sulangwan taman. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Napakipagusairan raka sumakapantag ko mga babay, tirwang ka. Aswalla napapagusay niyan rakano sumakapantag kiran.
gusto ka pengadian kanu ku kitab. Maka pantag ku mga ilo ku mga babay asiran na dinyo kiran imbagay sumiatang kederkiran. Gup kebabayaan niyo so ka pangarumaan niyo kiran. Gusto mga lulubay ku mga wata. Gusto ka tendinganan niyo ku mga ilo sa kapaginuntulan. Nasa din sa manggulaulan iwa mapia. Na mataan aswalla na tatapakatawan yan ito. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Naamay kaad na babaya ini kawanian ku karumanyan sukarpo iron. Udi na sukari mangyan. Na da adusairan umbeel siran sa pasad ku kata tanur. Na suka pesada itu mu adi sukam belag. Kawaraan o mga ginawa so kalaa ina masarta akaligit. Naamay kapiya-piya kano gumanang gila kano. Na mataan aswalla na tatapasugiin yung gulaw laan na kaipian. ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Na dinyo din magagaiban yung mapakatimbang sa mga karuman niyo. Apia ikapanaguntaman niyo, na di kanup suramig sa tantuwa ka suramig, sa indiray no niyo so karuman niyo sa lagi dumaalang-alang, na upupasada kanu, gumanang gila kanu, na mataan aswalla na ayabtadiyan na manapia makalimuon. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Naamay kang belagsiran, nambagan wala so umani isakiran ko kakawasaan yan, kaaya betad wala na maginawa amaungangan. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Narkwalla susisi ko mga langit, gusisi ko lupa. Nasaben-sabenara ini suguami ko sira nabigang ko kitab kumiyaw na aniwa guskano wa unutin iswalla. Naudi kano para tiyaya. Na mataan narkwalla susisi ko mga langit, gusisi ko lupa. Guaya betad walla na da amapsingan iniya na pupudiin. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Gurkwalla susisi ko mga langit, gusisi ko lupa. Gukias sanaan swalla asas sarigan. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. O kabaya yan na kailang kanunian. Hey mga manusia, gupakaadan sa mga salakaw. Kaaya betad wala na kaganian ito. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Nasa tawa ay kabaya yan na subalas sa dunia. Nasiik wala subalas sa dunia agu sa akhirat. Kaaya betad wala na pepekkan naga pepekailay. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Hey sumiamaratiaya, mbeloy kanwa kipamamayan dagku kapaginuntulan. Ang mga saksi makapantag wala, apiapan si ipakatana ko mga ginawa niyo. Udi na sumbala aloks,
gusto mga dedeseg, amay kasupsuksian na kawasa udi na miskin, naswallai muna sa duwuto, na diniw pagunuteso kabaya aribat ka makasilay kano, na amay kapamingig niyo udi na mendekano, na mataan naswalla na tatapasugiin yung gulawlaan na kaipian. Ya ayyuhalladhina aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Hei sumia maratiya, paratian hiyo swalla gusto suguiyan. Gusto kita basu ini turunian kusuguiyan, gusto kita basu ini turunian guni. Nasa din sa di maratiya kwalla, gusto mga malaikat yan, gusto mga kitabiyan, gusto mga suguiyan, gusto alungan na mauri, nasab na ramya dedag sa kadedeg mawatan. Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Mataan na sumya maratiya, orian yana miya mangungker. Orian yana miya maratiya, orian yana miya mangungker. Orian yana piya kausuriran so kaungker. Na di patut ko Allah ibanian siran, napi egu banian siran guna na uwas salalan. Bashiril munafiqin bi anna lahum adhaban alima. Pepenutulang ka kung mga munafik kamataan na adna bagian nirana siksa amali pedes. Alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Asiran na puuniran suda pamaratiaya ang mga panariga na inilibirang kumya maratiaya. Bairan napsingan ni na si ikiran utos sumenang, na mataan na sumenang narkuwala langun. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Nasab na rin iturunian narkanu ko kitab amay kamanagiyus sa mga ayat wallah. Apugong kerns kanyan bugi isumanan. Na di kanu paguntod ko ubay rantaman sa disiran tumupas ko bitira asala kaur kanyan. Mataanas kanu na samauto na isiniran. Mataanas wala na timuunian sa mga munafik gusto mga kafir. Si kunara ka jahannam langun. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Siran na dadaraang kanwiran, na uad na mambagiani wadaga puun ko Allah, na teruuniran, aba kami niyo di mga nawad na mambagian uda pamaratiaya akapakataban na teruuniran. Aba amis kanu da mapakapagus, guba amis kanu da malinding kumya maratiaya, naswalla na kukum kanunian kualungan na kiyama. Nadad na isenggay wala kuda pamaratiaya kumya maratiaya aukit. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Mataan na sumanga munafik na pelimpang niran swallah. As kanianim bedel ko limpangan niran. Igira atominin degsiran ko sambayang na atomin degsiran na kibubukalan. Makiilay-ilain siran ko mga manusia sa diiran tataduman swalla inuntas humayto. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا. Maaalang-alang siran ko paglutan uto. Desirang ko siranaya amya maratiya gu desirang ko siran uto mga kafir. Nasa din sa dedegen wallah. Nading kadin mito unsalalan. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Mataan na sumanga munafik na si iko derpa api temana na mabebe kong neraka. Guding kasiran din mitoon sa penanabang. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Inunta susirana mitu taubat. Gumi pipia-pia gu kipitan iran su kitab wallah gu tiula busiran su okitiran ku kapagin tawar ku wallah. Nasiran mani pedumia maratiaya. Nam megendin wallah sumia maratiaya sabalah samala. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Di penggulaulaan wallah iba kanunian siksa o panalamat kanu gumaratiaya kanu kaaya betad wallah na masalamat na matao. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Di kebayaan wallah sukipakat tanugen kumarata akateru inunta sutawa kia salimbutan kaya betad wallah na pepekan negama tao. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Upaya ganius sumapia udina pagmaanius kanyan udina maaf kanu kumarata na mataan na swalla na aya betadian na mamaap na pekagege. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Mataan na sudah pamaratiayak wallah gus sumanga suguyan. Gu kabaya irana pakambidaan iran swallah gus sumanga suguyan. Gugi iran teruon. Apa paratiaan na mesos sabeed. Gu uungkir na mesos sabeed. Gu kabaya irana makambeel siran ko pagalitan utos sa ukit. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Siran man na siran sudah pamaratiaya atitu. Napi tigera nami sudah pamaratiaya sa siksa apakahina. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Nasumya maratiayak wallah gusto mga suguyan. Gudaa ini bidera na isabuko siran utua mga rasul. Nasiran man na imbagay niyang kiran din sa mga belas kiran. Kaaya betad wallah na manapi ang makalimuon. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ثم
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Pengenin rekaya Muhammad turunan ku kitab pakaturunan kasiran sa kitab puun ku langit. Na sabna rapi yang niran ku Musa sumala adigyuto sa pitero iran. Apakilay nakar kami swallah sama payag. Na piulang siran ulti sabab ko kian derwa ka iran. Urian yan na kinuwairan so sapi katuhanan ko urian o kaya pakatalingo makiran o mga rarayag karina. Na pima pamikiran uto. Gubigan nami sumusa sa karina amarayag. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Ini purwami ko kapurwaniran supalaw sabab ko kinindian diingkiran. Gupiter wamikiran. Asul kano ku pinto o Baital Muqaddas sa pangangalim babaang kano. Gupiter wamikiran. Adi kanu pemalawan kualungan na Sabto na kumino makamikiran sa diyan di mapened. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Napimurkaan na misiran sabab ko kaya bareng kasairan ko diyan di Iran. Gusto kiyaong kira Iran ko mga ayat wallah. Gusto kaya bunwa Iran ko mga nabi sa diyuntol. Gusto kaya terwa Iran. Sa sumanga puso wame na mapapeno. Kena kapiatri wallas kanian sabab ko kiyaong kiriran. Kada mapaparati akiran arwar ko maito. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Gusabab ko kiyaong kiriran. Gusto kaya terwa Iran ko Maryam ko tempo amala. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Gusto katero Iran. Sama taanas kami na miya patayami soal Masih Isa awatao Maryam. Asugu wallah. Adairan mapatay. Gudairan masulas kanian. Ugeid na piya kalingusiran. Namataan na siran na daun pagayaw na yon na miya tagusiran dun ko angan-angan kanian. Da katawirano narwar sa kaunot sa arangan. Kamatatang kededairam mabunus kanian. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Kena ka ini purus kanian wallah si ku hedepanian. Ka aya betad wallah na mabegra maungangan. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Buda ay sabuko tirunan ko kita babaun di paratiaya ko daniyang penkapatay. Gusa alungan na kiyaman na mabalui kirana saksi. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Nasabab kuda kapaginuntulan sirana mga Yahudi. Na kiara mamikiran so mga pipiya akialal kiran. Gusabab ko kiya pangalangiran ko lalan wallah samadakal. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Gusto ka pagkaya Iran ko kapriba. Asab na ra ini safar kiran uto. Gusto ka pagirabayran ko mga tamu ko mga manusia sa diyuntol. Napitigara nami sudah kiran pamaratiaya sa siksa amali pedes. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Ugaid na sumitutak na ko katao apudkiran. Gusumya maratiya. Napaparati aniran su kita ba ini turun rakaya Muhammad. Gusto ini turun kumyaw na anaka. Gui pepemayan degiran su sambayang gu petunay niran su zakat. Gu paparati aniran su Allah gusto alungan na mauri. Nasiran man nam begenami siran din sabbelas hamala. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Mataanas kami na inilahumanamis kaya Muhammad. Sa lagi dukia ilahumiyami kunoh gusto mga nabi kumiyaw riyan yan. Gu inilahumanamis wa Ibrahim, gusto Ismail, gusto Ishaq, gusto Yaqub, gusto mbawataan yan, gusto Isa, gusto Ayub, gusto Yunus, gusto Harun, gusto Sulaiman. Gu inibgayami ku Daud su Zabur. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Gusto miugu kami sa mga sugua anda nga miya panutula misiran rakaguni. Gu mga sugua da misiran rakama panutul. Na inim bitiarai wallah sumusa sa sampur na akam bitiarai. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Mga sugua pepemanutul sama piagu pepemaka ektiar. Kaanda kebeloya dakwaw mga manusia si ikwallah ko uryanu mga sugu. Kaaya betadu Allah na mabegra maungangan. Lakin illahu yashhadu bima anzala ilayk. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. وكفى بالله شهيدا. Ugaid na swalla na sisaksiyan yan so ini turun yan rakaya Muhammad. Ini turun yan si iko kataon yan gusto mga malaikat na sisaksiyan niran na kesanaan swalla as-saksi. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Mataan na sudah pamaratiaya gumiyang siran kulalan wallah. Nasabnaram yadedeg siran sakadedeg mawatan. Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Mataan na sudah pamaratiaya guda pamaginuntulan. Nadema patut kuala ibanian siran napiih. Gubanian siran turwas salalan. Illa tariqa jahannam khalidin fiha abada wa kana dhalika ala Allah yasira. Inunta sulalan kunaraka jahannam sa kakal siranon sadayon nam ya beluyutusik wallah amadbud. Ya ayyuhan nas qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Hei mga manusia, sabnara menitaling umarkano usugu subnara puunku kadna niyo na paratiaya aniyo. Kaayar kanu mapia na udiniyo paratiaya na mataan arku Allah susisi ko mga langit agusulupa. Kaaya betadu Allah na mata uwa maungangan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq. Innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min فآمنوا بالله ورسله
ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Hei tirunanku kitab, di niyo penungkilis wagama niyo, guda abterwan niyo makapantag kuwala arwar ko benar. Soal Masih Isa awatau Maryam na matag sugu wallah, gu katero yan, na ini temunian ko Maryam, gu niyawa apu uner kanian, na paratian niyo swallah gu mga sugu yan, na di niyo pterwa atlawa Tuhan, geneki niyo kaayar kanumapia swalla na ayabu Tuhana isa-isa mawatano no beed na mabeluya wataian rakian susisi ko mga langit gusto sisi ko lupa na kiyas sanaan swalla asas sarigan. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Di deni penama wal Masih akabebeloy niya na ori penwallah gudi ipnama mga malaikat mga dedeseg kasadun sa ipnaman yan suka ori penirun wallah gumaratabat na timuun yan siran dun sa iku hadapan yan langon. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Nasuk man sumya maratiaya guping gelub kiran sumanga pipia. Na ituman yang kiran sa tarutup sumanga belas kiran. Gu umanan yang siran ko kakayaan yan. Nasuk man sumina nama gumima maratabat. Na siksaan yang siran sa siksa amali pedes. Guda amatong nirana bagian nirana salakaw kuala apanarigan guda apena nabang. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Hei mga manusia, sabnarad na miya kaumar kanu karina apuun ko kad na niyo, gupia katurunan namis kanu sa sindawa maliwanag. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Nasuk man sumya maratiayak wallagu tiksiranon, napakasulod niyan siran din kulimu apu unerkanian gu kakayaan, gu turuun niyan siran seirkanian kolala na matitu. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Pekiusay siran rekaya Muhammad terwangka aswalla na pegusay niya narkano sumakapantag kuda aluksian guda amoria taunian amay kas sumama na matay ada awataian na adna babay niyan na bagian niyan sumidia ko tamok kuminiganatian guskan niya na mama na kewarisan niyan sukya ganatanu babay niyan uda awataian na amay kadua babay
na bagian yan sudua ko telu beed ku minigenatian na amay kasiran na magariarya mga mamagu mga bebay na bagian no isa ama masu lagi duki pantagu dua bebay pepekaraya gener kanu wallah kauba kanu madedeg naswallah nasulangwan tamana katawanian.